Hola, hola everyone. Just here in the Natural Science Academy here in Philadelphia. Just finished a conference on intellectual property right conference, and I just want to show you the exhibition here in this Natural Science Academy. Olivinak everyone, hope you'll enjoy this. The museum has closed, and we all have the museum all to ourselves. Look at these huge animals that are here, and I'll get the name of it. It's a giant sable antelope. Giant sable antelope. And these are the different kinds of animals in Africa. The desert of Buku, in the Sahara Desert. In the Sahara Desert, so we have the white oryx, we have the Adex, we have the Doka's gazelle, we have the Adra gazelle, the one looking at us in front here. Dolbin na tau alpat na tomba, dola dolbin na polibinaka, pulasia J.W. Davu, bosse chikan gonan dola museum, na Natural Science Academy, Philadelphia. Takta kami ando na bono lilay. Wala gazelle, so na manu tutok. Tamtaman man lilibgo. Narangan de sar sana ya. Ni saber ni nakabibyo may na security mo salak. Ito nga nabi matanggali layon eh. Wala talabin na. Nakatsa ni Batiwale. Lebo na history. Da may bulida. Nga na ni manu ko na okapi. Okapi ko rito yung kani pati na giraffe. Reda na yaman, right? Ito kakina na stripes, sina uri-uri. Ito kunirto bubal pati kina giraffe. Yan, dangolit sanang ko. Dahil talakin na kinabi matangay. Go may na Kilima Feza Serengeti Plains. Go. Harto nga na kinabi matangay manuman. Totokan din Go na Serengeti Plains ko may Tanzania. May Africa. Ito nga nakanami matanggal mano na topi ko ito butangori. Taraba na kongoni. Hanggang chikorto na zebra. O kala libo nga bikin, ito kalabi na zebra. Kaya na ando na mano. Ito kong ito katakan na mano. Ito ni mano niya na red bishop. Red bishop. Ko harga itu na kaya nabi matanggal zebra. Lebih na rito kami ngori. Rito kami muriro na tamana bat kinatinana. Libo na kanta may bulida. Nandang ulit tubango na so na nabi university. Ngan tambah ni bandindike. Levo na manu enda may reida, enda may bulita talaga na edandra, o katalaga kina na bekara bulatakay. Go may Tanzania, may Africa. Iya, nimbula, ang go tali, so tali na display tali go. Go na Central Africa, na rainforest.
Nabuno baka Congo, toka kinanggondo na mano baka tamer na Western Lowland gorilla. Kan rampala boroto chukun nin 2.8 na mita. 6.8 feet, eh? 6 feet. Kan rambimbi be tolnan raw kinalimanan raw na paundi. Dari na kana baka tamer. Total to komenda kuna. Do kana ya to kana berera. Reda na bulin ni kalo Nabi puno ang tangolikina tumaya ito na bembe. Na bembe na African giant swallow tail butterfly. Ni reda. Karo kasi ni na ito memoria. Go. Tutok na tala na African giant swallow tail butterfly. Nalaka na sangay me maroroye nabi bonongo to kana kana berry to kana blueberry baka to kana na marble berry ya. Hindi na sara taw Albert erawa in total na kana museum bangwe Natural History Museum of Fiji. Totoka saranga me barte nga kina nabi Kambula. Nabi kai klite ni kina na nonta panua. Nabi manu buka. Hindi na saranga. Kena bimbinga me tukun di pera matin tua tarabango. Kaya kair to bakang bimbita na nabi kai enta klite ni kina. Peran pita mati ketikin na kana ilawa. Bola Meswoki, bola Caroline, bola Barbara, bola Tamayju. Maruta ka bakalib na may ko na museum go. Liba na kaugulit sasong go. Kem sabi sukaya ki o maningwala ngamin go mo may re basa barta ka talen bikem lison na kaya display. Go na Buffalo, Cape Buffalo. Na bono baka South Africa. Tamtaman ni Buffalo lilibong go. Dotalea. Sa ganito na kain rin kaya kan tabi nakatimin doon ang tamisem bango, eraw. Kaya niso sarang eraw. Goko na manmon ako Robita Balinkin giraffe, kaya tanong ko na okapi. Pula maraya na kalau Imbula binaka. Klasa mata kacang di sini tambunggo. Kosa separawai cenggoi Amerika. Ganda na mano totoka. Sini na noto ka ng bambana. Tanong ko na crowned crane. Crowned crane. Tsaka Columbus monkeys na mange tagari na mange lepto na kan matanggalnya Columbus monkey Kung kan matanggalin ko yung bulan na bikaw Afrika Endo lalinga na yaliti ko kaya tandi sampo na monkeys hende yaliti ko ndo eti ko ndo yali tas nga ko sarsara kondo tal na teman belum makawita mer sana yak o kan bison American bison leta na kana bita mer na Havana, wakana buffalo, wakana bulmakau Totokan din nanti sarap.
Rambulan apa nomor tempat. Rambulan bola bat itu ranin donan rau kena donon dol. Rambulan bat yang donan ngona. Ratini le tol kena tinin na manu tangani bison. Bakang gua rambulan bat yang donan ngona. Gua rakuna bakale buna baka Tibet. Nalo mani dol kesia. Liu kina na udah debatai. Belum nak tal sunia. Yang bulan menakan bulan re. Iya, cuman yang gue i Philadelphia, Pennsylvania, me rakangan dalam bos ini kuah, sama yang titiko, kem sabi sukayaki. Ano numa mo rakamangan gue dalam video leka, ena buku ni ve manu erakun ena besi pura-pura. Sangol tal cuman gue nabi talan, mendo na museum ni natural history maybe. Tato kasar ngai, kendo ayah satu tokasar. Batin cungan nanda museum yang beleta na tau banua na tatambe mai biti veka bako banua kenga indo na Natural History Museum san toto kasar ko na taika Erdolak tondo tungai bekau na taika gor na Siberian tiger. Erdo manu mamandua rado tu tondo boleh ngai bekau. Sa maroroi na kena tu bamate na taika ngo bata na taika ngo erdo kanya na bul Macau. Dorangon Macau na lewe India na bono baka Bengal bono baka India do susu bulu Macau na taika ngo kendo kani na bulu Macau kasar ngada kaban na leni bono orang sanggai baka mate na taika yang ko sabaw tambui balaw sa sangay marroy me bulan bala na kami nakalasar-sar mai Gonda na itu kutuk mabela na ika. Nabi matanggali kalau remat kicuke na bo. Wame na mos. Juga na catfish. Nabi gani bibili koratulo menuai. Na ramar taksar bale menangkas ni bule ebe kabang gorando bakarita kaberan rangan bule nabi matanggali kan ikalalay rakanya na ikalelew cukup tangan non randu itabi yan tuntua totokai pero tutal tulakan nabi matanggali menda bulida seko ngaya bikim ni na leni bono na bakurong ti kumai asa sa dombula me Tasmania iya nakabalew sara sa tataw chukan mo sa ngole sa otin na boss ni kuwa sa song talaga na museum sa ngole dala ko lako ti ko ilom nakabalew bikim ni ti kumai viti na kay sema may nandua na kaloko 1 o'clock Fiji time karena bitan lo chukini kay Marika Poselangi na buku ni green card beli beberapa tar cukumai na kena bakal na formu na katin kondisi nga sana activate kina na link ko chukina form na so bikim ni na bula na kena baliwen na formu ni green card October 16th
and Andolkin maybe it'll be until November the 16th. Dondona bula na kaya nandola tu. Otiana ya kavi se mataka pwede ba nakalok ngo kero na kay bitalan no pate ke no kay bitalan nga pate ke Lorraine Rewalui ni mataka Lorraine Rewalui suka ko yang garawati ko na tambanan ni Fitis 8 men akan rakabi may ngilandi sa may bola tangani babi ni akan ibita na marami ni Victor sa mamay en madoni wasababiti na rong tsuga non ritala no rong binakati ngai saraba nga non video na nung page babi ni binakatala nga be rtono boni marama tol taliti ko sebo marami ngilandi merto na vital no men singa moniti ken to city sabani ni binakati ni muni vinakabali na sar mai en lo ni mizem go lip sar kada bulida na manu na ika na manu buka en bono baka Australia baka Afrika kena bono talanga baka Siberia iya salam certain vale bike muni oris katani bere nem turangatani sera namborisi anasa randa manu Emma Rider vinakabali bono barrongo mai di mode